салом алейкум бародаро ва тамом касое ки моро дидесте тамошо кардесте. Бародаро худо хоста боша мо имрӯз бо ҳамроҳии шумо телефонои Xiaomi моделаш Redmi Google аккаунт шудан взламат мекунем. То есть телефон заброс настрой кардагиан, пеш аз заброс кардан дар Google аккаунт удалит кардаги нестанд. Ба ҳамин хотир телефон дальше настроит карда истифода бурда наметавонам. Бародаро иҷа мо ду версияи MIUI да, версияи MIUI то қадар телефони Xiaomi Redmi мешава бародаро, дута версияш версия 11, версия 12. Способ разблокировать кардани ҳар душа мо нишон метавонем насиб кунад парвардигор. Ҳар душ як хел разблокировать мешава. Максимум 5 минут вақтона мегирад разблокировкаи ҳамин телефонҳо. Агар шумо ҳамин телефонҳо дошта бошед ва телефони шумо пеш аз заброс кардан дар Google аккаунтона удалит накарди, ҳам хеле ҳолатҳо да ғалат иде бародаро, 5 минут вақт ҳамин видеоро тамошо мекунед, иншоалло проблематон бартараф мешава. Як чиз дигара хуб аҳамияти ман Google аккаунт гуфтестам, Mi аккаунт нагуфтестам бародаро, барои ки Mi аккаунта намного сложнее кушоданаш ва ура ҳар касам намекушояд. Рости гапа бигӯм, ман кушодаш наметавонам ва официални роҳхати кушода мешава, фақат баъд взламат карда мешава. мо дар инҷа взламат кардан мутаассифона ва наметавонем, барои ки одамои скрит, одамои ба ҷо взламат мекунанд дар тарафи Россия, дар территорияи Россия, барои ки кои ҷавобгариш вазбинай. Ба ҳамин хотир бародаро чӣ хеле ки пеш таъкид карда будем, бозам таъкид мекунем ва хоҳиш мекунем ки каналда подписатсия бикунем ҳатман ва видеоро поделитсия бикунем, то ки дигар бародаро ҳам ҳамин хели видеоҳо, ҳамин хели каналҳо допустим хабардор бошанд. Як бародар ҳамин хели ҳолат да меғалтад, мерава пеш як усто, ман боварӣ дорам, 100% боварӣ дорам ки дар ҳамин территорияи Россия ками кам 1000 сум пулша барои анамиха кор, барои 5 минут кор 1000 сум пулша мегиранд, 1000 рубл пули русиша. Ба ҳамин хотир бародаро видеоро поделитсия кунед то ҳадди имкон чанд қадр метавонед, то ки дигар бародарам бинанд ва ҳадди ақал 1 сум пули хичона эконом кунанд дар ҳамин хели ҳолатҳо. Гап чапа кам мекунем бародаро, сар мекунем разблокировать кардани телефонҳоро. Рафтем бародаро, ман аввал шумо да тасдиқ мекунем ки ҳамин телефонҳо действительно маҳкам шудагиянд. Дали дигар рафта наметавонем. ҳар душ да мега ки даниё Google аккаунта нависонем. ҳар душ бояд даниё Google аккаунта вақти заброс кардан телефон дагира мо бояд амҷа бинависонем, баъд телефони мо дальше настроид мешавад. аз сабабе ки мо даниёро надорем чӣ кор мекунем? Назад мебуроем, назад, бозам назад. Wi-Fi телефонро хомӯш мекунем бародаро. Поён мефуроем удалит сет. Wi-Fi гирён кардагимона. Wi-Fi телефон бояд ҳатман Wi-Fi да боша, не ки мо аз сари процесс Wi-Fi хомӯш мекунем. Аввал пропустита лағат мекунем дар ҳар ду телефон. Принимат мекунем. Далера лағат мекунем дар ҳар душ. Иҷаш дам дальше мерем. Еще принять. Еще принять. Нигоҳ кунед, версия MIUI 12 да уже сразу брома, только блокировка экрана. Мо выбирать мекунем. Парол мемонем. Ждать мекунем 4 секунд. Понятно. 1, 2, 3, 4, 5. А 1 то 5 чӣ хеле десте бародаро, а 1 то 5 лағат кардем. Дали лағат мекунем. Бояд бори дигар 1, 2, 3, 4, 5. Парола ду бор задам дар кора, лағат мекунем. Дали лағат мекунем. Согласоваться мекунем. Дали лағат мекунем. Бозам дали лағат мекунем. Настройка завершена. Все готово. Кнопкаро мечекем, телефон камтарак думад мекуна. Отменят даҷа лағат мекунем. Настроить телефон. Чӣ хеле дидем бародаро, моро обратно да первоначальной настройкаи MIUI партов 12. Бародаро, мутаассифона заряди ва телефон камтарак буд, зарядиш мурд. аз сабабе ки телефона уже соҳибаш клиент ждат дора ки бояд получат куна. ҳозир ина разблокировать мекунем, вай дар заряд мондагим, заряд мегира ва яшам способша нишон метиҳем бародаро. чӣ хеле дидем бародаро, мо иҷа парол настроит кардем MIUI 12 да. вақти полни настройкаро ҳамаро кардем, моро первоначальный настройка до партов, аз сари навмо до партов. Далера лағат мекунем, бозам далера лағат мекунем, бозам лағат мекунем далера. иҷа да ҳатман Wi-Fi да подключаться мекунем бародаро. 4 секунд. 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 4 секунд.
Wi-Fi бояд ҳатман подключа кардагӣ боша. Дале мерем бародаро. Принимать мекунем условиёша. Дале пропустить. Дале не копировать. Чиқала мебинем бародаро, ин иҷада мо уже баъд пароле ки хидмона настройка мондагӣ, ман парола присестас 1 2 3 4 5. Дале чиқала мебинем бародаро, кнопка пропустить пайдо шид. Вақте ман аз сари видео нишон додам, кнопка пропустить дар иҷа вуҷуд надошт, аз сабабе ки мо взломат накардем Google FRP-ро. Пропустить лагат мекунем. Пропустить. Еще принят. Пропустить мой аккаунт. Пропустить. Далее. Отмена. Пропустить. Окей. Настройка завершена, все готово. Опа. Чиқала мебинем бародаро, телефони мо понятно. Телефони мо 100% кор кардааст. Деҷа уже пароли мондагӣ мо кор кардааст. Так как телефони клиентай бародаро, мо бояд дар иҷа чикор кунем? Парола убрат кунем обратно. Блокировка экрана. Пароли безопасность. Парол 1 2 3 4 5. Далее отмена. Отключить блокировку экрана. Бародаро инера аҳамият натие. Ия телефона хича Facebook чикори кардагӣ мега кадучи. Иҷа отключат мекунем ира. Тамом. Тамом бародаро, мо пароли телефонам хомӯш кардем. Телефон дига паролам надора, ягон чи надора. Чиқала мебинем. Я Facebook приложение, программа Facebook приложение чиз додааст, ошибка додааст. Як бори дига забросиш мекунем, мешава гумвай. Бародаро, кору бори и телефон тамом. Любой версия Xiaomi, кадомеш ки MIUI 12 то есть. Фарқ надорад модели чи телефоне. MIUI 12 боша, вақте гирён мекунӣ ва пустим баъди прошивка гирён мешава, хеле 12 нишон метавад болои экрана. Дар любой хелаки маркаи Xiaomi версияи MIUI 12 11 да ин способ ба кор меояд бародаро. Метавонед ки шумо телефони худтон любой Xiaomi боша, независимост моделаш. Агар Samsung аккаунт, Google аккаунт маҳкам шудагӣ боша, ҳамин способ кардӣ ки шуда метавонӣ. Бародаро звайш зарар мега, вайшам нишон метавем иншоалло. Бародаро, телефона кам боша заряд додем, ҳолам пура заряд гирифтагӣ нест. Чиқала мебинем фоиза ҳаракат мекунем ки нишон метавем. Wi-Fi-шо хомӯш мекунем бародаро. Wi-Fi-я хомӯш мекунем, пропустить мекунем. Принимать мекунем иҷа. Пропустить мекунем. Иҷашам дале мекунем. Камтарак телефон мечаспа. Аҳамият намекунем бародаро. вай телефони пештара кардагӣ MIUI 12 да буд версияш, ин MIUI 11 чиқала аз сари видео нишон дода будем бародаро. Камтарак загрузкаш бисёр вақта мегирасти. Чиқала мебинем иҷа дамбро толка блокировка экрана. Иҷа выбирать мекунем бародаро. Вайш дамо парол монда будем, иш да графический ключ мемонем. Асла чиқала хитон да маъқулай, телефони хитон бошад. Чиқала парол изначально ба шуморо маъқулай, хеле мемониш. Як менависонем. Боя бори дига менависонем. Дубор. Дале мекунем. Далее мекунем. Бозам далее мекунем. Я бор дига
бози моро первоначальни настройки дар мепартоя бародаро бояд вайфай ключат мекунем чӣ хеле ки вай телефона карда будем ҳамин хеле нашам настроид мекунем. чӣ хеле мебинем бародаро телефон натонист настрои карда нака сари нав чӣ хеле вайш карда будем ҳамин хеле мекунем дале лағат мекунем иҷода вайфай моно гирён мекунем ҳозир 1 минут ман вайфай гирён кунам вайфай гирён мекунем 11.6.0.6.6.6 подключить. Подключение без доступа к интернету. В смысле? Чего я фигу? Не копировать. чӣ хеле мебинем бародаро графический ключ моно присидист аст ва дид мекунем графически мондагии хидмоно пароли мондагии хидмоно чӣ хеле мебинем кнопка пропустить пайдо шуд пропустить лағат мекунем пропустить лағат мекунем в принципе чӣ хеле телефон да буд ҳамиш дам ҳамин хеле ягон дигаргунӣ ягон чӣ надорам хайз бо мебинем пропустить далее настройка завершена. интизор мешем боля чӣ хеле мебинем бародаро телефони мо уже ягон парол ягон чӣ надора то есть аккаунт уже заблокирован шудагӣ нест парол дора ҳатман пароли мондагии хидмонаи графический ключ чӣ хеле вай телефонда хомӯш карда будем ишда медорем агар телефони клиент бошад хомӯш мекунем мехел бародаро чӣ хеле гуфта будем ва боз мегӯем ҳатман канала дастгирӣ бикунед подписатсия бикунед видеоро поделитсия бикунед то ки дига бародарон ҳамин хеле кору боро бо хабар бошанд барои ин 5 минут кор мақсад 1000 сом пулшона расход накунанд наоборот эконом бикунанд агар ҳамин гапи ман рост боша шумода маъқул боша лайка монитаи видеода комментариятон нависонед ва ҳатман видеоро поделитсия кунед бародаро боқи паноҳи ҳамаи мо шумо ба худо худованд нигаҳдори ҳамаи мо шумо боша. Салому алайкум.